njengoba silana sisemzisho estadium salana emzisho sizobeka iqhawe lethu umzala wethu uStebi wakwaDlamini uzalo anti wami mina ngomambovu mina uzalo anti wami laphana eKwaKopi njengoba ubona nje kubhizi kumatasa hayi besilithanda iqhawe sizombeka ke kumele nje sikhuphuke ithini ingoma lapha noma ngabukala Diamane angeke nawe never ever ngeke sibuyelane never ever yini ngathi ubuyithanda kakhulu ngosicebi ongathi uStebi ubehlonipha uStebi ubehleze smile ubungeke umfica uStebi engasmile futhi uStebi angikaze ngizokuthuka uqabele nobani uStebi nje ube right inkosi yami so khweza iqhawe njengoba ubona nje sigcwele la kubi hayi besimthanda ulale kahle eqhawe sohlezi sikuthanda so ikhona lento esiyibonile uStebi ukuthi i-relationship yakhe nomuntu wakhe wakudala ilokho athanda loyo sisi loyo uyena phela mamthembi losimaziyo kuyohlezi kuyena siyamthanda kakhulu ingane abantu ihloniphekile inkosi yami uyabona nje i-right imfanele kakhulu umfethu umzala wami uStebi mfethu ubefika lapha ekhaya wa101 mina ekhaya se101 le kubo kaSifiso Chongo umzala wethu lo futhi bakanje bazala umama oyedwa siyabonga kakhulu bakithi engathi singapheza kahle siyazi ukuthi abantu bakhala ema-university ongoye TUT UJ bakhala kakhulu ngathini baduduza osisi nobhuti ngingasho nje ukuthi njengoba sisobeka nje iqhawe lethu bezothe abangekho la esingenabo la eduzane beyiphathe kahle bezile bazi ukuthi sobeka i-social lethu njengamanje engingakusho ukuthi ababukele abafuna ukwenza umaskandi ababukele kuba koStebi bebukele konto encane bebukele koNdlovu ubani ngambe ogatsheni nje abafana bakithi bayaphila kakhulu olimit bebukele kubona bonke abafuna ukungena kwi-industry babesibonele sihle kakhulu futhi bayazwana babambene ilokho engingakusho sathobe kakhulu sisemsinga la esikhona emzisho kubo kwaliqhawe bani liqhawe sikhuluma uStebi Dlamini inkosi yamagcokama nisuka kuphi nini sisuka le phezulu engakini ungathi nje mfowethu ngathi uStebi umuntu onjani ngokumazi kwakho kumaskandi nala emphakathini nje ube umuntu o-right kakhulu inkosi yami besimthanda bekumuntu nje okwaziyo nanokuhlonipha nje abalandeli bakhe ungathi nazizwa kanjani nje umanizwa okokuqala nqa ukuthi iqhawe lisekho emhlabeni ngawo inkulumo engashesha nayikholwa nileyo ngingasho ukuthi sakholwa ngoba savuka vele sekugcwele kuma-social media so ayikwasiphatha kabi kakhulu futhi lokho nje ungathini ududuza nje abantu ema-university emaresi osisi obhuti ungathini nje futhi kubaduduza ngolahlelwa insizwa kade beyikhonze kangaka engingakusho nje kusami ukuthi abaduduzeli bakithi simele sonke nabangakazanga ukuphumelela namhlanje ukuthi sizofihla iqhawe lethu leli bazobuka nje la bazobona khona inhliziyo zabo ngiyazi ukuthi zizobe zikhona nazo la njenganathi sathoka kakhulu Baba niyaphila ngiyaphila mntanami siyakwamukela siyakubingelela siyakwamukela kwezikabhoqo sikhuluma nobani ubaba uMadondo isibongo ubaba Baba Madondo sisemsinga njenganamhlanje nje sizobeka iqhawe uStebi uMfowodlamini ungathi ukulimaze kangakanani ukushiwa insizwe efana lena ebehlonipha kakhulu izehlisile kakhulu iqhawe lasemsinga baba impela sephuke imimoya sonke njengoba namhlanje silapha nje besikade sikhona izolo sahamba yombili lemizi kwaMchunu nakwaDlamini sokhuleka nje sihambe sesiduduzo saba uholi basemsinga benkonzo ehlukahlukene namhlanje silapha ke osukwini lakhe impela ke nje uStebi Dlamini baba sonke sidabuke sonke encane ingane ehambile
ungathi iziphi izinto ezinhle kakhulu ongayincoma kakhulu kulomfana uSicebi umfowakaDlamini ongathi uyibonile zenzeka inhlonipho nokuzehlisa kubantu bonke bengakhethi ukuthi uzehlisa kubani inhlonipho nekhono ke lakhe leli ahambe ephekwa siyazi ukuthi uSicebi emva kwamtshengiseni wayedume kakhulu la eMsinga emngeni insizwa semngeni kuvuke insizwa kwaQobi uSicebi namhlanje siyazi ukuthi sesibungaza ubuhle nethuba uNkulunkulu asinikeze lona imapha amazwi ongawapha umuntu osekhaya njengamanje owumama ozele esimele sifana nalesi nokubathoba nje bonke omama bakhathazeke kakhulu ngalento nabantu nje basemhlabeni bonke impela lo mntwana ohambile ngokwami ngicela ukuthi abasele bathathe isithombe esihle kuye nabasibone kuyena situsa inhlonipho nokuzehlisa kubantu bonke sithi nokhona manje obukayo la sithi akathatha isithombe esihle naye futhi afise ikhono lakhe elihle elizobukwa abantu bonke ungathini ududuza nje abacula abanye abakhona lana abasazoqhamuka bezosingatha bonke nabangazukwazi ukuphumelela ungathini ududuza nomphakathi wonke kwaseMsinga nowaseNingizimu Afrika nje wonke impela bebonke nje abaculi abakhona abaze bakhona manje la nabangekho lapha ngithi makubanjwane ngezandla omunye athanda omunye osephumelele wonke umculi amfise inhlanhla eyaphambili siyathoka kakhulu sithi dudu ubaculi nje bonke abaculi ukuzithoba noba inhliziyo enhle nokuthandana nokuthanda umphakathi osuke umiswe wona siyathoka kakhulu uthanda umphakathi bathanda abantu siyabonga kakhulu nabezinto sanibona baba yebo sanibona njani baba siyaphila njani siyaphila sikhuluma nobabani ubabe echaza nje kancane khuluma noMfundisi uSikhosana wakwaKobi khona lapha eMsinga wafundisi uchazela nje umphakathi waseNingizimu Afrika sikuplas khona kwenzakalani yebo sila eMzisho Sport Ground umngcwabo omculi kaMaskandi uSicebi wakaDlamini osemagcokama edluleke ensukwini edlule ngengozi yemoto umngcwabo wakhe ke namhlanje yebo ungathini ududuza umphakathi waseNingizimu Afrika wonke ezikoleni emaresi emhlabeni nje unquthu uMsinga uMnambithi iNkandla Bigville iTheku ungathini ukukhuluma nabo ubaduduza kulesi simo samanje engicabanga ukuthi kufanele siqonde thina njengabantu sibili ukuthi izwi lenkosi lisifundisa konke njengomuntu ke owumfundisi izwi lenkosi lisifundisa konke ukuthi emakwenzeka lesehlakalo inhliziyo yami esijula lapha kuncwadi yomshumayeli wesithathu la uthi khona konke kunesikhathi sakho sifanele ukuqonda into ethi empilweni kunamasizini njengoba ekhona nasemhlabeni siyazi ukuthi kukhona ikwindla ibusika intwasahlobo yihlobo so nasempilweni zethu zikhona lezi zikhathi ezinjalo la umuntu khona ezalwa sithokoza sonke kuzela umuntu ezweni sibe nezifiso ukuthi sifisa ukubonana bese kuba khona isikhathi esekhulu umuntu esethatha izinqumo ngempilo yakhe la akathi mayithatha khona isinqumo aphile ngeenqumo zakhe ukuthi ukhethe yena impilo yakhe ukuyiphila kanjani yilokho kumsizayo usiza umndeni kusiza umphakathi bese kuba khona isikhathi esithathu empilweni yomuntu la abasondelene nomuntu nabaphila emphakathini naye bebenefita ngokwenquma akayithathile lo muntu agcine ayisifundo impilo yakhe isifundo emphakathini kuye kube isifundo uma impilo iyimbi bonke abantu beyingane ikhuzwe ngawe ukuthi
ungenzi kabi ngoba uzofana nobani futhi mawenze kahle uba isifundo kubantu esihle izingane zikhuthazwe ngawe ukuthi yenza kahle khona uyoba njengosibanibani ilokho esikubonile kwinkosi yamagcokama ukuthi sizweni sakithi endaweni yakithi ube umfana osemncane kodwa okhethe kahle empilweni ngoba noma esedume kuleli zinga kade esedumekilo kodwa akalahlekelwanga izinto ezingama values empilo inhlonipho intobeko uthando lwabantu izona zinto ke sibonile inkathi yokugcina ke eyenzeke empilweni yomuntu yile ethi masedlulile umuntu emhlabeni akupheli ngawe mawenze kahle usala lento ekuthiwa ilegacy la abantu kakade bekuthanda khona kakhulu sebephila ke manje ungasekho bephila ngokwenqumo uthathile bephila ngokwempilo oyiphilile bephile nangezinto zenzile empilweni kwazeke nje ukuthi wena enhlizweni zabantu awusoze waphela uma ke ubukela izinga lomngcwabo osikiwo abantu bethutheleka uyabona ukuthi enhlizweni zabantu inkosi yamagcokama iyohlala iphila enhlizweni zabantu futhi iyoba inkuthazo nje nakubantu ukuthi bafisa ukwenza kahle nabantwana abakhulayo abancane bawufuna ukwenza kahle ngoba bebona impilo yenkosi yamagcokama ukuthi hayi umfana wakithi ulithathile indawo owayibeka ezingeni nempilo yakhe ngoba ubusabona izinto ade ezenza ukuthi hayi umfana okade ekhula kahle lo uningi akade kusenze kodwa ke kwafika isikhathi inhlonipho siyabona ukuthi umphako ongaboli sikubonile lokho kusicebi ezehlisa kakhulu emphakathini wakubo iphinde ezehlisa futhi emphakathini waseNingizimu Afrika ekhomba ukuhlonipha ekhomba ukuthi uphume ekhaya ngathi inhlonipho ibaluleke kangakanani inhlonipho ibalulekile baye bethi abantu inhlonipho umphako ongaboli kukhona iminyango evulwa inhlonipho kukhona iminyango evalwa ungahloniphi uthola ukuthi unakho konke okade kungakuvulela amathuba kodwa ngenxa yokuthi ungahloniphi egcine evaleleka amathuba onakho kungakusebenzeli inhlonipho inesibusiso ngoba kwakhona ezwini lenkosi siyafunda ngayo elithi zihlonipho ihlononyoko izinsuku zakho zande ezweni inhlonipho ikwenza ukuthi ukhululeke uma nje abantu beqhamuka abantu bethokoza inkululeko leyo futhi inhlonipho yenza ukuthi wonke umuntu onosiza asondele kuwe ukwazi ukuthi usizakale ilokho nje engakukhuthaza ngenhlonipho ukuthi inhlonipho umphako ongaboli inhlonipho iyayivula iminyango inhlonipho futhi ikwenza uhlale kahle nabantu ngifisa ukuthi udlulisa amazwi okugcina nje ududuza isizwe saseNingizimu Afrika abantu akade emthanda kakhulu usicebi ududuza umndeni ududuze nje wonke umuntu waseNingizimu Afrika othintwe yilesimo walimala kakhulu angicabanga ukuthi khona umuntu esingamlimazanga oseNingizimu Afrika noma ngabe ubani kunjalo mfowethu akekho umuntu ongalimele la kodwa into engifisa ukuyitshela abantu ukuthi masiqonde ukuthi isikhathi sikaNkulunkulu isikhathi sikaNkulunkulu sifika nanoma inini nanoma kanjani nakunomuntu ubani uNkulunkulu unamacebo ngempilo yomuntu nomuntu futhi ke uNkulunkulu hayi ukuthi usuke mhlawumbe engamthanda umuntu akamehlisela lesi simo njengomndeni nje hayi ukuthi uNkulunkulu akawuthandi nomphakathi hayi ukuthi akawuthandi kodwa uNkulunkulu ngiyazi mina ukuthi kukhona okuhle akasazokwenza futhi usicebi into eyenza ukuthi ngithi mina uNkulunkulu akangasolwa ingoba usicebi uphile nje impilo yakhe ayangaguquka ngiyacabanga ukuthi kubantu bala eSouth Africa nabantu bala KwaZulu-Natal nabantu nje bonke abamazi usicebi bebengephatheke kahle sebeyibona impilo yakhe ingasekona lokhu eyikho ngithi mina uNkulunkulu yebo umthathe samdinga kakhulu kodwa sibonga ukuthi umthathe iseyilokhu ebesikuthanda eyikho engahambi abantu bengasamthanda engahambi eseshintshile engahambi impilo ingasahambi kahle kodwa nje ukuthi la sisende sisazoba nememory enhle ngaye simgcine nje lapho sihlukana ngoba vele ukuhlukana kuzohlukana kodwa nje kuhle kuhlukanwe kusekuhle
ila uma njengathi sizwe asiduduzeke ngawo. Ngiyabonga. Siyathokoza kakhulu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bafowethu sibonga ukuthi nesibhele isikhathi senu libukela lo mbukiso awusakhuluma-ke uSicebo kaDlamini amsike emaqoneni kaGobha esigabeni esigodlo sakaDukumanzi ukela sebekezela amaqondo abona umhlanganiso ngicela nje ukunazisa futhi ukuthi ngeyi-4 kaJulayi inkosi yamagcoka ama-live in concert Umgo Experience izobe ikhona lapha eCarnival City Big Top Arena i-4 kaJulayi ku-2026 amathikithi asekhona ayatholakala lapha ePick n Pay nabo-ticket noma kanjani basihlangane khona eCarnival City 4 July inkosi yamagcoka ama-live in concert Umgo Experience siyazi ukuthi khona bangathola ngezipho-times so asabe siyabonga siyabonga kakhulu God bless. Vele Nkosi yami. Asivele kubonakala. Vele Nkosi yami sizobekala. Kodwa uma kanjani phambili ungafuna ukuvela kwikamera? Thobeke Duma ndaba. Phela bonke umuntu phambili la usayovela emavini awu-1000. Kodwa ke.